nyamara Arsenal gutwara shampiyona barabyishimiye kurusha ko bari gutwara Champions League. Abafana ba Arsenal, abayobozi bayo, yewe kugeza no kubaterankunga bayo bose, urebye ibyishimo bafite, urebye ibyo baserebuye gutwara shampiyona, bari bamaze imyaka 22 batagitwara. Ntabwo bamenya yuko haciye amasaha makenya Arsenal itsindiye ku mukino wa nyuma Champions League. Yewe wagira ngo hashize nk'imyaka 5 bakinnye umukino. Arsenal bamara gutsinda umukino wa nyuma Champions League, muri iryo joro bare bafashe indege bavana Budapest muri Hungariya iberekeza Londres mu Bwongereza. Ahangaha abakinnyi ba Arsenal bari babizi neza yuko mu rukerera cyangwa se mu gitondo cy'uwo munsi bari buze gucya imihanda ya Londres kuva kuri Emirates kugeza ku nkengero z'imijyi yose ituranye na Londres. Bari babizi yuko abafana bari buze kuba buzuye, bari bazi yuko amamiliyoni y'abafana bari buze kuba bategereje. Abakinnyi ba Arsenal n'ababwira ibyo gutsindwa muri iryo joro, mu mitwe yabo harimo kurura imodoka bakazenguruka umujyi wa Londres bafite ibirangantego bya Arsenal, bamwe bishimye abandi baserebura. Yewe wagira ngo Champions League niyo yanabaye. Ku maso y'abakinnyi ba Arsenal bari batatswe n'ibyishimo gusa. Abafana babo barenga hafi miliyoni imwe n'abantu 500 nibo babazwe yuko bashaka ko barazengurutse umujyi wa Londres. Abangaba kandi mu mpande zose z'isi niko remo nakozwe amaparade cyangwa se akarasisi cyangwa se kwishimira igikombe cya Arsenal. Shampiyona y'Ubwongereza ubwayirahenze cyane ku buryo niba ari ikipe imanutse mu cyiciro cya kabiri yakinaga Premier League ikajya muri Championship ihabwa amafaranga hafi angana cyangwa se aruta ikipe yatwaye igikombe cya Champions League. Ibi ngibi nibyo bikwereka yuko Emirates cyangwa se abafana ba Arsenal bagomba kwishimira igikombe batwaye. UEFA Champions League yari yarayibaye mu munsi umwe, ntabwo byatumye abafana ba Arsenal batishimira igikombe cyabo batwaye. Abangaba bakubwira yuko bakiriye hafi imyaka 21 yari maze ikipe Arsenal itabasha gutwara igikombe cya shampiyona. Kuri bo gutwara shampiyona birahagije cyangwa se birashimishije cyane. Kuba Paris Saint-Germain batwaye Champions League batsindiye ku mukino wa nyuma, ibyo ngibyo babifashe nkaho nta cyabaye, babifashe nkaho gutwara Champions League zitari inzozi zabo. Ibi ngibi bashaka kureba neza bari kubirebera i Londres, aho abafana barenga miliyoni imwe n'abantu 500 bari baje bose. Ibi ngibi byagoye cyane polisi ya Londres ku buryo bakubwira yuko basi Londres yarateguye abapolisi bagera ku 1000 bari buze gucungira umutekano abafana ba Arsenal. Nako byagenze kuko umujyi wa Londres wose wari wuzuye ibara ry'umutuku, ibyampa byinshi cyane byanditseho Arsenal, ibindi byanditseho The Champion, ibindi byanditseho The Gunners. Abandi bazanye ibikombe by'ikorano byerekana yuko shampiyona Arsenal yatwaye ari kimwe mu bimenyetso cy'uko abafana ba Arsenal bari bagikumbuye imyaka 22 yari ishize. Abafana ba Arsenal badakorana amateka cyangwa se ngo bishimire bino bintu cyabaye ku bafana ba Arsenal, abakinnyi ba Arsenal, yewe na staff technique Arsenal yose n'abanyamakuru basesengura iby'umupira w'amaguru bemeza yuko Arsenal ko itarakora Champions League bitigeze bibabaza abafana ba Arsenal cyangwa se abakinnyi. Ubone ngo mu ntangiriro za shampiyona ya Premier League Arsenal yari focusinze cyane gutwara shampiyona, yewe ngo Champions League yibonaga nk'inyongera ku bakinnyi ba Arsenal cyangwa se umutoza Mikel Arteta. Gutwara Champions League kuri we byari kuba ari indi achievement igezweho, ariko ngo ntabwo ari mu mibare yabo cyane nkuko shampiyona iri mu mibare. Reka mwibutse ko Arsenal yari maze hafi imyaka 3 yibi ya kabiri Manchester City itwara igikombe. Icyo gihe kandi cyo cyabazaga abafana ba Arsenal n'abakinnyi na staff Arsenal mu buryo Arsenal yabaga yaratangiye shampiyona yitwara neza, yewe kugeza hafi muri June 18 Arsenal yoboye bigaragaza yuko ishobora gutwara igikombe. Ariko mu mikino ya nyuma Arsenal ikagaragara yuko yagicika intege, yewe bikaza kurangira Pep Guardiola atwaye igikombe Mikel Arteta. Ibi ngibi ibyo biri mu mitima y'abafana ba Arsenal ndetse n'abakinnyi. Niyo mpamvu uko batwaraga shampiyona bishimye cyane, maze batsindwa ku mukino wa nyuma Champions League bigasa nkaho nta cyabaye, bigasa nkaho n'ubundi kugitwara byari kuba indi achievement. Niyo mpamvu nimba wabibonye neza ubwo Arsenal yamaraga gutsindwa ku mukino wa nyuma nta nijoro n'imwe baraye muri Hungariya, kuko mu rukerera bahise bafata indege ikabasubiza Londres. Ahangaha bari bagiye kwishimira Arsenal, bari bagiye gufata ibyishimo byabo, ntabwo bashaka yuko ibyishimo byabo babatsinze ku mukino wa nyuma
iri buze kubica mu mutwe, maze bikagaragaza nk'aho shampiyona batwaye nta kintu yabamariye kandi yarabavunnye cyane, yarabatwaye imbaraga ndetse n'ubwitange na consistency zikomeye cyane. Ahangaha niho nanjye mpera nibaza cyangwa se nkakubaza nimba ko ukurikirana ibintu by'umupira w'amaguru, nimba ugakurikiye shampiyona y'Ubwongereza, nimba uzi ibyo shampiyona y'Ubwongereza ikomeyemo, ese koko kuba ikipe ya Arsenal iratwaye shampiyona maze ikaza gutsindwa ku mukino wa nyuma Champions League na Paris Saint-Germain, koko nta cyabaye? Ese koko nawe wemera yuko ibyo Arsenal yakoze byari bihagije? Gusa nanone ku rundi ruhande abakeba babihe byose, ndavuga Birondere, ndavuga Tottenham Hotspur, ndavuga ndetse n'ikipe ya Chelsea, abafana bayo bemeje yuko ngo Arsenal ko yaratwaye shampiyona bari babikwiye, ariko ngo batari bakwiye gutwara Champions League kuko ari igikombe gitwarwa n'abagabo atari igikombe gitwarwa n'abana. Nanjye nsoze nyo nshimira Arsenal, nibwire ni congratulation, nimutira kuri subscribe gikorene kugira ngo ubashe kubona nanjye umunsi ku munsi n'ahandi nuzakora amakuru usibye ahangaha.